Samuel wekuqala sahluko 18 verse 1 to 4. Emva kwekuba Davide akhulume naSawula, Jonathan waba ngumoya munye naDavide, ngoba wamthanza njengoba alithanza yena. Kusukela ngalelo langa Sawula wamalela Davide ukuthi abuyele ekhaya kubo, wathi akahlale naye. Jonathan wenda sivumelwano naDavide, ngoba abemthanza njengoba alithanza yena. Jonathan wakhumula ingubo yakhe labayembatha. Ngicela siveke bazalwane. Luthando yinto lenkulu, but yinto lengabonakali. Noma nyalo ungangitshela uzugitha ugicike phasi. Noma ngingakutshela ngigicike phasi ngikuthele ngemanti. Ngothi ngikuthanza kakhulu, ngikuthanza liphuma, ngikuthanza liyawushona. Ngikuthanza ngilele, khona into enjalo. Ngikuthanza ngifile. I love you unto death. Ngisho njalo. Bese nje kuchamuka libhubesi. Ngisasho njalo. Lethi chama ngisadisho ngisabongelela. How much I love you. Angathi ukuthi ungenda njani. Ungacabanga ungethwala noma ungacabanga kubaleka. Hayi akasho ke umkhokheli bazalwane ukuthi ngakushiya but angicabanga ukuthi ubhekise ngakimi. Ngloyo ucabanga la angaphepha khona. Akusilula kucabanga lomunye. Jonathan uthi angifuni ukukutshela ukuthi ngikuthanza kanganani, but ngifuna ukukukhombisa ukuthi ngikuthanza kanganani. Angiyi kulanza lokusekhaya kokwembatha, ndakunika nakule ngikwembethe nyalo. Wakukhumula wamnika, safunza ngako evikini eliphelile, a blood covenant. Wamnika kwembatha. Lamuhla ngifuna sibuke, wanika netembatho takhe, wamnika nani nesikhali sakhe, wamnika nebutshoki bakhe, wamnika nelibhande lakhe. Jonathan uthi Davide angikhoni ukukutshela ngemagama ukuthi ngikuthanza kanganani, but ngifuna njalo mawuthinza lelibhande, njalo mawuthinza lesikhali lesi, ukhumbule ukuthi how much you are loved. Ngikunika sikhumbuzo. Bazalwane, uma ngabe emakhaya ethu angaphila, asibe netikhumbuzo teluthando. Uma ngabe ebandleni singaphila, asibe netikhumbuzo teluthando. Let us give one another memories of our love. Memories of our love. Lothando lwa Jonathan lwevakala kahle kakhulu at this time. Ngalesikhathi lesi lwevakala kahle kakhulu ngoba babe wa Jonathan bekafuna kubulala Davide. So Jonathan unika Davide lokutamvikela, umnika ikhali lakhe. Usafunza ke nalamanye amavesi kusahluko 20, ngicela ke ubozobela kusahluko 20 sengiyakubika ke uyotfunzela. Utawukhanza lapho ukuthi Sawule uthi akafe Davide
ngoba wena Jonathan ngeke ube yinkosi as long lo aphila. Wathi akafe. Angakasho angafiki lapho. Uqale Saule uthi ufuna kubulala David sewuthi ke Jonathan David uyakhuluma uthi ngivile ukuthi baba wakho ufuna kungibulala. Jonathan uthi hayi angeke kwendeke. Angeke kwendeke. Noma Jonathan abemthanza David kepha akakhulumanga kabi kubabe wakhe lo bekafuna kubulala umnganakhe. He respected a father who wanted to kill his friend, but he still respected him. Noma ngase uthukuthele uyabila uyakoka kubila sikobho sakho ungamendi baba wakho abesitha sakho. Never consider your father as an enemy. Ungamcabangi kabi baba wakho. Jonathan uthi indlela la defenda ngayo David akasho ukuthi vele baba wami ubolile vele ufuna ukubulala ndamlungisa. Jonathan uthi hayi angeke kube njalo. He protected his father. Azange am-embarrassa kumnganakhe. Tikhali ta Jonathan lo bekalichawe. One, akazange asebenzise to kill his own father. Mawufunza kahle. Jonathan bekalichawe ngiyanithele bazalwane. This man was a hero. Jonathan bekalichawe. But azange athathe buchawe bakhe abusebenzise against baba wakhe. Akazange. Number 2, wanika David. David mawulandzela akazange asebenzisa sikhali lanikwe ngumngane wakhe Jonathan asebenzise kubulala Saula. Wathi mafika Saula ngesikhathi sekalapha emgodini bathi nangu ulele la nangu lithuba lakho ukuthi umshaye kanye. David wathi ngeke ngimthinze lo. Ngeke ngimthinze. Why? Usesivumelwaneni nemngane wakhe ukuthi angeke basebenzise ama weapons abo kubulala babe wabo. Sinebudlelwane nasebandleni lomunye nalomunye. uNkulunkulu makhipha umyalo ngabo Paula kubo Timothy kubo Tito uthi Timothy labanye bathathe ukuthi bothathe wena labangangawe. Labadzala bathathe ukuthi bobabe wakho namakwakho. Labanye bathathe ukuthi bobhuti bakho. Ngalamanye amagama David mawubuka across the board ebandleni tibone wena, never put your hand kulomunye wakini. May God forbid nane ukuthi ungathatha emavesi ubulale lomunye. Live lenkosi akusilo lekubulala. Niyakhumbula ukuthi inkemba le, but inkemba yekuphilisa. Githi ngumukhwa wekuphilisa, kepha against the enemy ngumuthi wekubulala. Because we're not fighting against flesh and blood. Jonathan wamvikela David. Ngalelinye langa ke emva kwalomlayeto Jonathan uthi kuDavid ngivile sengititfolile tindzaba. I have the latest news.
ngivile vele liphumile kubabe ukuthi vele ufuna ukukubulala ngoba naye Jonathan abesavike inkemba yababo wakhe ngoba babo wakhe wathi funa ngikucethe kani funa ngikubulale wabaleka Jonathan uyamxoxela Davide uthi ngaleli langa la ubhekeke khona just fast forward ngaleli langa la ubhekeke khona mangabe babe uhlose ukukubulala ndawudubula bujoki ngibudubule bude ngakuwe but ndabe ngingadubuli wena why because sisesivumelwaneni asidubulani thina ndawudubula la ungakhona but angeke ngidubule wena uNkulunkulu sibeke emathubeni langafanani emhlabeni asibeke kuma privileges langafanani ngoba wena ungiDavide ungiJonathan ukuprivilege yekuba nebujoki lengingenabo fanele uthi mawudubula udubule ngakimi ungadubuli mimi Jonathan uthi lobujoki butawuphelela ngalapho butawube buyisign butabe buyakhuluma lobujoki akusibo bekukubulala awu bantwana basekhaya Nkosi yami ngisho ukubukana kwethu don't have a murder look singabulala nangendlela esibukana ngayo ngoba kukhona kufa lo emehlo lamanye lathi wafa kwande uthando kini nomusa no okubekezelelana kwande uthando kini nomusa no okubekezelelana asicine kanjena ke Saul ngoba bekangekho esivumelwaneni yes it's fine ngoba bekangekho esivumelwaneni mabuka Davide bekabona icompetitor athi akasuke Jonathan mabuka Davide abebuka umuntu lomcomplimenta Davide ngekubuka kwa Jonathan uthi uyathi ngitoba kahle kakhulu makubusa Davide Saul uthi uyalahlekelwa ngekubusa kwa Davide ufuna kubuse wena Davide uthi phela mina ngisesivumelwaneni kwakhe kwami ngitaba ngcono masabusa yena ngakho ngidamvikela sivumelwano sisho njalo bazalwane sivumelwano asisho ukuthi mangithola lokungcono ngidaba ngcono sithi sesidaba ngcono mangithola lokungcono sithi mawuphakama kusho ukuthi siyaphakama mawuthola imali kusho ukuthi siyawuthola imali therefore you are not my competitor but you are my complementer ngoba makuphakama tandla takho Mosi kunqoba mina ekhaya bekunganqobi likhala Mosi makuphakamisa Mosi tandla bekunqoba yonke imindeni lebeyibhekene netimbi ngako Aaron naHure bathi angeke siphakamise tandla tethu ngazi ukuthi takho Mosi dinkulu kakhulu ukuthi sivikela sonke ngako nathi sitawungena ngaphasi kwaletako amen it's a covenant sivumelwano lesivumelwano asesabi kuletha the best ngoba uyathi ukuthi your best is for your best ngoba uyabona ukuthi what you are giving is not a waste ngeke uthi angihlale ngeke ngiphinze ngeke ngithandaze ngeke nginikele ngoba because you know ukuthi whatever you give in a covenant is going to save you wekusita wena we bless his name. John 10
ngicela ukuthi ifundzele verse 28 nasahluko 15 verse 13 bese ufunza kubase Roma sahluko 8 verse 38 na 39 uthi lo Johane ngithi nika kuphila lokuphakade futhi dingeke disabhubha naphakathe kude nalongatihlwithe esandleni sami. Roma 8. Jesu ukhuluma livi lengime kulo nami lamuhla. Uthi Jesu kude la emhlabeni lokungahle kumemuke wena. Hallelujah. Thank you, Jesus. Uthi Jesu, you belong to me. Nangesikhathi ulela ungeve emadimoni ayawugcina ngekuchamela emlonyeni mawulala ukhamise, but they will never own you. Kude ngisho omunye umntwana waNkulunkulu longangenwa lidimoni angavuli yena lo mnyango uthi lingangena, uthi Jesu kwami kula sandleni sami. Kude lo ngamthatha. Wena awusesuki kuJesu ngoba uzila kakhulu, awusuki kuJesu ngoba ufungile ngawe wathi kude lo tangemuka wena. Bese Paul uyayifakaza lendzaba uthi kude lokutangehlukanisa neluthando lwaKristu. Uthi noma kufa, noma ngemadimoni, noma indlala, noma kudinge yebaza. Uthi lo muntu ngineluthando, ngineliqiniso ngaye, ngiyadwala ngaye. Le ndlela engithandwa ngayo ngiyadwala kude lokutangemuka, lokutangithatha esandleni sakhe. Lo muntu wangithanda waze wayawufa. Uyafa ngami. Ngakho kude lokutangehlukanisa naye. We bless his name. This is our confidence. Lithemba lethu alukho kangako ukuthi siyamthanza, kepha lithemba lethu lisekuthanda uyasithanza. Thank you, Jesus. Yeah. Thamba ngesiki siyathandwa. Paula ke uthi ngifuna kwathi the Christ crucified. Angifunje kwathi Kristu lo wafa, kepha ngifuna kwathi lo Kristu lo wabethelwa. Because there's something lapha esiphambanweni kulo Kristu lo wabethelwa. Paula la inambitha wathi ha yebonini yini etangehlukanisa nala ngumuntu nangu. We bless his name. We are the children of forever. Sibantwana baphakade naphakade ngoba uNkulunkulu angeke asikhohlwe. Ngicela sisukumeke sitosho nasi sivumo kuSamuel wokuqala 20 verse 23. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. We thank you, Jesus. Siyabonga Nkosi ukuthi ungumsinzisi, hayi etonweni nje kuphela, kepha usisinzisa ngemalanga. Lokho silapha nje Nkosi, kukhona la lo mubi bekazama khona kuvula isandla sakho, kepha wakhanza ukuthi siqinile, awufuni. Nananga umntwana wakho walile, ulapha nje walile. Oh, thank you, Jesus. Walile, walile, wale ebusuku angaboni wala, wale emina buka kepha angaboni ingoti labhekene nayo wala. Silapha Nkosi walile ukuthi lo mubi invade our territory.
nala atheka khona ezama khona sineliqiniso ukuthi uthengqi esandleni sakho. Singahlabela ngesibindi sithi esandleni semusa ngiyagcinwa noma kungathini. Ngiyagcina noma kungathini. Ngiyagcina noma kungathini. Lo ngithanza kwakafuni nami. Lo ngithanza kwakafuni nami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kude lokutawukwehlukanisa neluthando kaNkulunkulu lolubonakaliswe ngaKristu Jesu. Kude lokutawukwehlukanisa neluthando kaNkulunkulu ngoba selubonakalisiwe vele. Nothing shall separate you. Cela sisho lamagama Nkosi Jesu ngiyabonga ukuthi kude lokutangehlukanisa neluthando lwakho. Simakade ungifakazi emkhathini wethu sobabili phakathi naphakathi. Simakade ungifakazi emkhathini wethu sobabili. Oh thank you Jesus. Phakathi naphakathi. Simakade ungifakazi emkhathini wethu sobabili phakathi naphakathi. Amen. We thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Basho njalo labana babili Jonathan na Davide bathi asikadimele esigangeni sime emkhathini waNkulunkulu. Sime senda lesivumelwano. uNkulunkulu ukhona nguye lo ngifakazi. Akube nebufakazi lamhle ezulwini nathi ukuthi sinesivumelwano kwekucala ukuthi ngeke sehlukaniswe neluthando uNkulunkulu lanalo ngathi. Oh thank you Jesus. Wesibili akube nebufakazi ezulwini lamuhle marekhodi elizulu agcine bufakazi besivumelwano neluthando lwethu. Thank you Jesus. Let us love one another as God has loved us. Sithandzane njengaloku uNkulunkulu asithandzile. Asende lomunye anambithe luthando lwethu. Njenga Jonathan wamnambithisa Davide luthando lwakhe. Nathi asanzise bomnanzi beluthando lesithandwe ngalo. uNkulunkulu makasibuka athi look at my son, look at my daughter. Unelufuto lwami. Siyabonga Nkosi ukuthi ngalokhu uyawusigcina ekuhambeni khashane nathutane. I announce your blessing upon your dear little ones. Kusukela kulabancane bethu Nkosi, bless going in, bless going out. And may God channel his blessing to you. And may this blessing find a way through you. You are blessed to be a blessing. Yanzisa liphunga lekubusiseka ngoba Kristu wasisusa sicale kiso. Yanzisa liphunga lekuphila ngoba Kristu ngemivimbo yakhe esiphilisiwe. Yanzisa liphunga lempumelelo ngoba lobe kangakwadi kweswela wendiwa lombofu kuze wena utoba nempumelelo. We bless his name. Amen and amen. Praise him.